naje kwigisha nigisha abantu imuyinga naho nahigishije une année mwaka umwe ndagaruka i Bujumbura naza kuba professeur aho ngaho ku collège de l'Avenue ko nabivuze mbere burya rero iri umwarimu ari ukuntu ya quelques éléments y'abana wigisha kuri aba bana bafise uburere bafise politesse éducation ndashaka ko uzoba umuntu wa mbere tuzohura kuri uyu munsi tukaba duhuye Imana ihabwa icyubahiro cyane rwose amen. Chuti namwe bagenzi bagisha TV uyu munsi fise programme spéciale. Iyo mvuze spéciale c'est la première fois mvuze ngo ni programme spéciale. Ndabasobanurira igituma ari spéciale. Ni kubera ko mfise abatumire spéciale. Abatumire badasanzwe. Uyu ari kunganje n'umwana twakuranye. Twagendanye by the way nkiri muto hari umunsi mwegeze kunkubita yitwa Olivier Burigo alias Kimoshori. Uyu munsi ni umukozi w'Imana ni ntore aravyina akaririmbira Imana ku buryo bwiwe. Hari Godefroid alias Gogo urya yari umwarimu wanje ambera grand frère ambera umugenzi ambera ibintu byose haci imyaka myinshi cyane turi inshuti turabagenzi. So igihe cyose turi kumwe oh my god biba biryoshe mu buryo ntashobora gusobanura. Ku ruhande tukaba turi kumwe na Marcel, uyu ni kuza wa Olivier kandi nawe twarakuranye. So kuba ndi kumwe n'aba bagabo bane batatu kuri Gisha TV niteka ridasanzwe. Tugiye gukorana ikiganiro kidasanzwe naho umwanya dufise atari kirenga, ariko ndanezerewe kuba turi kumwe. Olivier ndaguhaye karibu. urakoze cyane, urakoze Bishop Diamond. Ndanezerewe cyane kuba ndi kumwe nawe uyu munsi nyuma y'imyaka myinshi cyane tumaze tutabonana. Imana ishimwe ko yongeye kuduhuza, ihabwa icyubahiro. Amen. Godfrey ndaguhaye kaze. Yego murakoze cyane Bishop Diamond kubona uduhaye kaze, kandi vraiment c'est un honneur kubona tuza guca kuri Gisha TV twajaga tureba kuri YouTube ubu none ebana twabonetse en chair et en os. Murakoze cyane. Amen. Reka twakire na Marcel ngaha ku ruhande. Marcel turaguhaye kaze. Murakoze cyane. Nanjye ndabashimiye cyane kubona nawe sakajyo kuza tumaze igihe tudaherukana, ariko ndishimye ese nakamwemwe kuri jewe ko nongeye kubona mbashimiye kandi cyane. Yego murakoze. Aba bagabo duherukana kera turabana kera cyane, turabana batoyi muri primaire turakurana kandi tukaba duhuye mu bihe byiza. Ndaza kubabwira mu kanya kari imbere igituma biryoshe kuba duhuye muri iki gihe. Uyu munsi n'abagabo. Reka duhere kwa Olivier. Urashobora kwivuga mu majambo makeya kavuga ingaragu kwavuga mu Kinyarwanda cyangwa umusiribateri. Urafise abana. Anyway, mu majambo make wivuge kugira ngo umuntu azobe yakubonye ejo niyasubira kukubona kuri Gisha cyangwa hande avuga ati ewana uyu ndamuzi au ewa ujamara muyuwa ujamara muyuwa. Sasa ni wivuge mu majambo make. Ego nitwa Olivier Burigo nkuko yabibabwiye, n'abandi umuvyeyi w'abana batatu n'umugore umwe.
ndubatse mfise umwana mukuru ufise imyaka 18, uwa kabiri afise 15, uwa gatatu afise 13. nkaba ndi umukristo sengera muri Zion Temple, nkaba nkora umurimo wo guhimbaza Imana mu muco gakondo wa Kinyarwanda. Mu buzima busanzwe nkaba nkora kuri station ya ndumupompiste, niko kazi kanje nshinzwe. Nkaba nezerewe cyane kuba ndi kumwe na Bishop Diamond kuri uyu munsi nyuma y'imyaka myinshi irenga 20 tutabonana. Ndaryohewe cyane rwose ko ni retrouvaille mu buzima kabisa, numvise ndyohewe ko yarandaritse arambwira ati tuzobonana ningera i Kigali, ndashaka ko uzoba umuntu wa mbere tuzohura. Kuri uyu munsi tukaba duhuye, Imana ihabwa icyubahiro cyane rwose. Amen. Hari abantu batabizi yuko tukiri bato Olivier ahora ntwara mu ntore. Narize kubyina n'ubu amapa make make ndacyayibuka. N'ubu amapa make make ndacyayibuka. Mbere n'uwatwigisha harageze igihe Imana iramutahana. Je n'ibindi n'amateka maremare ariko yatashe mu buryo bwiza. Hanyuma abatari bamuzi, abatazi Olivier yavuze ati aratamba, araririmba mu buryo gakondo, mu buryo bw'umuco traditionnel, aravyina mu buryo budasanzwe kuva akiri umwana mutoya. Kuva akiri umwana mutoya yahora ntwara mu ntore kuri Saint Albert, bakatwigisha kubyina, n'ibyo yarabivukiyemo arabikuriramo. So ku buryo amaze gukizwa biri mu bikorwa akora mu ishengero rya Zion. Nibaza ko meme no mu buzima busanzwe abandanya abyina kandi numuhinga, si bimwe byo gushakisha ariko kutatone. Abasore bani mutaalamu. So Marcel mbe yarabyina ya we narabyina ewa ariko Olivier vraiment sana. So reka Gogo nawe yivuge mu mwanya mutoya na wene. Okay, nanje nitwa My professor Batungwa Godefroy. Yes. Ndanezerewe cyane guhura kandi na Bishop Diamond. Ukuntu twamenyanye je nari umwarimu naramwigishije ajya kwijabe ahitwa Collège de l'Avenir. Ano bazi Burundi barahazi hafi en face ya Sefa. Nuko rero ndamwigisha mu mwaka wa 8 9. Bon, icyo gihe hari muri 94 95 subira mba oblige gutaha mu Rwanda. Musiga hariya nkaja nkurikirana amakuru ye, nawe akamenya amakuru yanje, nza kumva ko asigaye asenga kuri Minevam. Voilà, information zose nazikurikirana. C'était quand même intéressant. Bon, mu misi mike tuza kumva ko yagiye hanze iyo aba muri Canada. Navyo ni vyiza, ça fait partie vraiment ya un pasteur ugomba gukurikirana intama les brebis vraiment ni vyiza cyane. Bon nuko iyo duhuye vraiment et la famille naje kwisanga ndi muri famille yabo, mama papa baranyakiriye neza vraiment kugeza n'ubu. C'est une grâce, n'ubu n'ubw'Imana vraiment ndishimye cyane. Yego murakoze. Nanjye nkuko nababwiye nitwa Marcel. Nkaba ndi umupapa, abana 5. Nkaba mfise imfura yanje y'umukobwa yitwa Gaga Blandine. Afite imyaka 22. Nkagira murumuna we imyaka 9. Nkagira n'abarumuna be bandi 3. Impanga afite imyaka 6 na murumuna wabo afite imyaka 3. N'ubuntu bw'Imana yangiriye. Ndayishimira cyane gose kubona mfite umuryango nanje. Murakoze cyane.
urakoze cyane Marcel Olivier na Gogo. Urabizi ko muri iyi minsi mu gihugu cy'u Rwanda ni iminsi yo kwibuka cyiza cyane, uretse yuko mu minsi yeze mu Rwanda cyari igihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda. So niyo mpamvu navuze ngo twahuye mu gihe cyiza. Kubera iki? Kubera ko ndibuka icyadutandukanije cya mbere je na Olivier, mu nyuma washaka na Marcel, ni kubera ko bari abana batoya mugabo haragira igihe bafata urugendo rwo kujya gutabara. So icyadutangaza, Olivier yari umwana nkatwe, yikubira kubyina, yari umuhungu w'ikiyobe yitambira. So benshi icyo gihe baratanga ati Olivier yagiye, kandi aho hari kera urugamba rugitangwa. So urugamba rarubamwo gushika urugamba rurangire. Urumva yuko atari ikintu gisanzwe. So muri iki gihe rero turimo, aho mu Rwanda bariko baribuka ivyo bihe byiza, ntaco buza yuko na Marcel mu nyuma nawe yaciye agenda. So urumva kuba Imana yarabarinze ikaturinda twese, uyu munsi tugashobora guhura turi bazima dushima izina ry'Imana, mushima izina ry'Imana, ni ikintu gikomeye cyane cyo gushima. Ndazi ko abantu benshi babashimira, kandi ntawe ureka gushima, kuko n'amateka yaragoye, ariko kubona abana bakiri bato bakigomwa nk'uko bavuga mu Kinyarwanda, bakavuga ati no, ibi bintu ntidushobora kubyemera, tugomba guhaguruka tukagira icyo dukoze kugira ngo amateka y'igihugu cyacu ahinduke, y'imiryango yacu, mbere washaka n'amateka y'akarere cyangwa amateka y'isi. Rero ndabizi ko nticyari igikorwa cyoroshe, cyari igikorwa kigoye cyane, mugabo kuri jewe c'est un honneur kubona umwana twakuranye afata intambwe nk'iyo. Cyari ikintu, urabizi ko twabiganire kenshi, mu nyuma intambara yaraheze, igihugu kikabohoka cyangwa kikabohorwa, twarashoboye kugira ibihe tugahura tukaganira. Yaramateka kandi Imana ishimwe kubona uyu munsi umuntu ari muri Kigali arashobora kubona yuko igikorwa mwagiye gukora, it was not in vain, ntimwagikoreye ubusa. Bishoboka ko mwahakomerekeye, byari byoroshye, byari bigoye. So rero nicyo gitondo navuze nti uyu munsi ni umunsi special bihwanye n'ibihe duhuriyemo. So nicyo gituma nashatse yuko inshuti n'abagenzi bazokurikirana iki kiganiro ntibaze babone gusa Olivier nk'umwana twakuranye canke Marcel mugavuga ati n'abahizi mu kiravuga ati n'abahizi n'abahizi, uravyumva? So no mu Kinyarwanda. So it's biraryoshe cyane kandi na cyane biraryoshe kukubona ingene Imana yaduje turi abana batoyi, tugakundana turi abana batoyi. Naho namye cyo koza ntiyarigeze kunkubita nkiri umwana, nabyo ndayimwibutsa akaretiya kumutate, sindoze nasema noneho nishavu ndi hari indani bidashoboka kubera ubwoba ngo nikuremo, kuko yaransumba gato mu myaka mu mashure, ngo nikuremo barani to fighting back, ariko nkaguma umuhungu umwe atararengana avuga ngo sha izo zibika zaramagi, uretse nikiro izo zibika zaramagi, uvuga ngo birashoboka ko nanje ejo canke hirya ejo nshobora kwigwanira. Kandi mu nyuma byarashitse ntangura nanje kwigwanira. So rero urumva nariko ni blague, byo n'ibintu byo byari biryoshe mu bwana, byari bisanzwe, ni nabyo byadukuza bikadukomeza. Kandi ikindi kintu nkundira Imana nuko abana bose twakuranye, bose Imana tugira ubuntu bakuranye discipline, entourage yacu twakuranye discipline. Benshi uyu munsi n'abagabo bafise imiryango, n'abagabo bafise ubuzi, n'abagabo bafise ubuzima. Of course tushobora kuba dufise ubuzima butandukanye, bamwe n'abakozi b'Imana, abandi n'abagwizatunga, abandi bakorera abandi, ariko still turabagabo dufise imiryango, turanezerewe n'icyo. Rero
Olivier nk'uko nenda bivuze na Marcel zari ibintu biryoshe murabizi ko twagiye tubiganira kandi nibaza ko n'uyu munsi mwicaye mu gihugu muvuga muti hariho natwe umugabane wacu twashije gusanga kugira turi mu gihugu cyiza uyu munsi turimo amahoro ndibaza ko namwe muvuga ati wow murumva ko muguwe neza kandi biragaragara gogo la même chose nawe arafise ivyo yashoboye gukora mu nzira zindi zitandukanye kandi nawe yarabaye umukozi imyaka myinshi muri iki gihugu nawe kenshi igihe cyose ndi Kigali twamatorana tukicara tugasangira pilau wali waliwa mchele wali mchele wachelewa akamanukana Nyamirambo kwenda kula wali wa pilau so urumva rero kuba ni kumwe n'aba bagabo ni igihe cyiza. Olivier muri rusange you guys you're free kuvuga icyo mushatse kuganira icyo mushatse gutera inkuru ibyo mushatse kuvuga ikiganiro si kugiha umurongo biragoye nivyo kabisa kuko ubundi twari kwicara nk'indwi yose turiko turavuga urabona nk'indwi yose turiko turavuga so je ikintu mfise novuga mfise amashimwe mu mutima wanje cane rwose kuba ndi kumwe n'umukozi w'Imana kuko evolution ukuntu yagiye evoliwa agenda bibona kuva tukiri bato n'umuntu afise impanuro muri we yagumaga aduha umurongo naho ndamurusha inane ariko yagumye aduha umurongo mwiza ushatse kugenda ku yindi nzira akakubwira atakakugarura batubwira ifise ama âge à l'âge de 20 ans je c'est 20 ans c'est 19 bintu nk'ivyo ndavyibuka niho twasubiye kugira retrouvaille ko je nagiye ku rugamba afise imyaka 15 ans umva duheza afise 19 ans subira i Burundi ifise imyaka 20 muri 95 muri 95 Bishop Diamond niwe yanyakiriye niwe yanshubije mu buzima busanzwe bwa gisivile ko nari mvuye mu ishamba mvuye mu bundi buzima urumva kuri iyo age byari bigoye cyane gusubira gufata situation yo kuba mu ba civile cyangwa kubana n'urwaruka kubana n'abantu mwabanye muri bato ko nari mvuye mu ngwano itoroshe akimana yaradutsindishirije iradushoboza tugwana n'abantu bari expert bavyigiye hanze bavyigiye ahantu hakomeye tugwana n'ibihugu by'amahanga tugwana n'abafaransa tugwana n'abazairwa aho bitwa abakongomani muri iyi minsi tugwana n'Afrique du Sud tugwana na Tanzania ibihugu byinshi cyane byagiye biza muri iyo ntambara byari byoroshe Imana iradushoboza kubera ko ari umugambi wayo turayishima cyane n'ubu namashimwe kuba tumaze 27 ans turi mu gihugu cy'amavukiro tutigire tubona twavukiye mu mahanga twavukiye mu Burundi tukajya tubaza ese ko tubaza ko tutari abarundi bavuga ko turi abanyarwanda ko tutazi aho mu Rwanda ni he abavyeyi bakatubwira ati mu Rwanda twavuyeyo duhunze kubera ngorane zavutse y'amacakubiri n'iki bituma bomoka bituma tuvukira mu mahanga inaho hantu twabyirukanye na Bishop Diamond kuva turi abana dushobora kuba twarabanye dufise nka 6 James 7 ans ko twimukiye aho bita mu Ijabe muri 82 année 82 mu iyo myaka yose twabanye neza dukundana tumeze nk'abavukanyi dutashe tugasanga iwabo bahishije mbere yo gusubira ku ishuri tugaca iwabo tukajya tukabona gusubira ku ishuri basanze iwacu twahishije azamuhira tugafungura tugasubira ku ishuri umugoroba tukabana neza tukaganira tugaca imigani tugakina imikino myinshi erezima tubona na terrain ya basket yari en face y'iwabo iyo terrain ya basket niyo hantu haduzaga cyane niyo twakiniraga imikino myinshi kugeza amasaha yo gutaha
biraryoshe cyane kuba duhuye ubu turi abavyeyi b'abana kandi twarakoze ibikorwa bya kigabo tukaba duhuye tuvuga tuti Imana yaraturinze iradushoboza turi bato iraturinda tukaba tugeze n'uyu munsi tugihumeka akoga k'ubugingo tukaba turi n'abakozi b'Imana kuri uyu munsi cyo ni ikintu tugomba gushimira cyane kuko icyo kintu cyo kuvuga ngo ndi umu artiste traditionnel danseur et chanteur traditionnel icyo kintu navuze ni iki cyari ikintu Shetani yari yanyaze ubwami bw'Imana kuko louange na adoration byose biva ku Mana ntabwo ari byo kwereka abana bize ndavuga ni ibi bintu naho navyize ariko hari umuntu ngomba kubitura kuko hari ibintu yancishijemo byinshi cyane aciye ahantu hakomeye mu mfu nyinshi cyane rwose ingwara amasasu ibiki akimana irandinda n'uyu munsi nkaba ndi muzima Imana ishimwe cyane kuba duhuye kandi n'umukozi w'Imana kandi abizi kuri uyu munsi kuri amashimwe ndi gutanga kuri Gisha TV ko abari kunyumva bose bumve amashimwe ko avuye au fond de mon cœur vuga ngo avuye hasi mu ndiba y'umutima wawe ndashimye cyane rwose kuba yarampaye abana kuba yarampaye umugore kuba yarangize umugabo nkaba ndi mu gihugu cy'amavukiro nkaba ndi umugabo nemye Imana ishimwe cyane rwose wavuze basket ku batabizi mu bantu bankomeje muri basket dans les années 80 quelque chose yari mukuru wa Olivier Cassius we yakuna muri Dinamo hamwe na Charles yigeze kuba coach wa APR igihe kirekire abo babiri nibo bankomeje kuva nkiri umwana bica bincira inzira yo kuja mu runani B nkaja muri A mugabo abo baje mu nyuma abaje mu nyuma ariko abankomeje nabo babiri ndakubwiye Charles hamwe na Cassius yarakuze kudusumba ariko tukagira entraînement tukanseka ndumupeti aho niho twagiye dukomerera so urumva yaravuze tere ya basket navuga nti akosino gasinze Marcel yandyoheye by the way Marcel yandyohewe yambwiye uko uri imisi ari vyumba na famiye acarantangaza yuko afise imirima muri vyumba so sarambwira ingene ya hajya warakotesheje nukukodesha badita kwatisha panda umwaka ukaba ufitemo saison 3 yo guhinga avana n'imbuto umwaka ikabarangaye umwaka gukotesha nangaye mu mwaka bikana n'umurima iyo ufata kuri 60 ubundi ufata kuri 40 shira micro hejuru ufata ku 40 ufata ku 60 ivana na espace yo murimo kungana noneho umwaka ukurikira nije nzowuriha okay ni byiza cyane kandi nzoriha munini sawa cyane ndagushimiye kubera ko ndagushimiye cyane kwihingira imirimo ura ibyo wanaume unasikia bana oya naryohebwiye abimbwiye so uwo murima tuzowagura Imana ibijembere cyane tuzowagura ube munini ya cyane kugira ngo n'umwimbo ube munini ya cyane cyane hanyuma tubanaye dusenga uri Imana hari byinshi tugende dukora cyane so nawe ndazi yuko ufise nahe Imana yarakuzigamye kujya zigamye Olivier yego cyane Imana yaranzigamye nahe ubuzima bwanje sinzi wamubizi mwebwe mbere ntaramenya Imana je narakubaganaga cyane ariko nivyagaragaraga buri wese kuko hari ibintu nigeje kujyamo nkiri umwana nangira kwanga kwiga iki nkunda by'amabisi mu kuba umukonvoyere w'amabisi n'amabi winter hanyuma mu nyuma mane kandi ndanyene nkajya mu biwinta nyine ukuntu twajyaga ahantu bita kundahangwa ni kuri avenue de l'Imprimerie avenue de la Mort niko bahita ubu bahita avenue de l'Imprimerie
de l'imprimerie de l'imprimerie, aho hantu rero ni ahantu twakundaga kwihisha cyane aho twanse kujya muri quartier kugira ngo abavyeyi bacu cyangwa abavandimwe batatubona mu byo turimo sanga tugiye Ndahangwa kera barahatinyaga hari ahantu hagendera babajura abantu babasuma ariko twebwe ntitwahatinyaga kuko natwe twarabajura mu bandi twarabasuma mu bandi abo bajura baratubonaga bagatinya bakavuga ati bajya abantu baje muri iri shamba pourtant twari bagatwije mu byacu nyene nkuko yabivuze mu biwinter ko habaga hari klima nziza cyane okay mu nyuma ariko nkakomeza usanga ndi mu mabisi nava midi niriwe mu Ndahangwa midi bambonye mu Ndahangwa kare bakamura ndi ku muryango wa Kwasiteri ndumukonvoyeri ntibabyumve ariko Imana yagiye imfasha buhoro buhoro ibyo bintu mbivamo nakira n'agakiza bitewe n'umupare wanje sinzi ko umuzi Antoine Pipen Winja ko Alexis Pipen niwe yabaye pare wawe Pipen niwe yabaye pare wanje abimfashamo cyane bafashanya 96 nanjye nahise mbivamo subira i Burundi naho nagize amahirwe rero ndashaka mbona umwana w'imfura mu nyuma nkurikiza abandi barumuna babo na nubu acari kumwe turashimira Imana cyane nuko kabisa byari bimeze ariko ndashimira Imana cyane kubona byose nagiye mbivamo nta kintu kibi kigeze kumbaho cyangwa jewe ngo nkore ikintu kibi cyatuma famille yanje ihangayika cyangwa ibabara Imana yaramfashije cyane kugeza n'ubu ndayishimira Imana cyane murakoze. Urugamba rwari rurerure gogo come on kabariri urumva gogo yari professeur wanje twarakundana cyane hanyuma cyari no mu gihe cya guerre civile aho après amashuri byashika ugasanga hari abarimu bakunda abanyeshuri bafasha abanyeshuri bashigikira abanyeshuri rimwe na rimwe ugasanga birashitse murahuye muricaranye mugasangira agapana je ico gihe nanyo agapana nta n'inzoga narimwe umunsi wa mbere nanyoye amustere ya mbere mu buzima twari twicaye ahantu kuri hotel de la hafi ya hotel de la métier abatumye nyako kamwe n'umugenzi hamwe na Professor Gogo so yakavuga ati kamoja kabalidi kamwe guza ariko kamwe kabalidi karangira hagataza kandi kabalidi ebana uwo munsi nanyo akamusteri kagufi nabananiye kabisa kuko mwese murabizi inzoga zanje cyacanje ari basket nibwo kari ubuzima dore kumbwira ibyo ebana ariko kubera abanyeshuri ambiance babyajyuje abana bo kwishuri bose twari twagize akasorti ama professeur tugenda tujanye hanyuma ndababwira ngejeje ebana barensista nawe ari muweze ebana kamwe gusa ni vendredi amashuri yaheze ni sorti y'abanyeshuri bose ebana basi nta kundi nimuzanire kamwe baragenda banzanira kamwe kamusteri kagufi yandakanya dabur karura byahataye ndakarangije bati ebana kamwe karala salama tuce dutaha oya kabalidi ebana ndabwa ni wapi barananira wapi jewe entretien nkuru umwana isubira inyuma nari narakije muri 91 hanyuma 93 nja kwiga Muramvya aca haba ibibazo mu gihugu cangaruka Bujumbura mugege naje Muramvya narasubiye inyuma kuko kwishure nta eglise y'abarokore yari hari none nakije muri Vivante muri 92 niga kuri Atene so bivuye ku mugenzi twakina na basket turakizwa ndatura ndizere sungame n'umucunguzi mu bugingo ariko kwera ivyo bibazo tuciye tujamwo akajagari iki ari candagwa kandi so ico girero urumva mugabo naho nagwa kwari kutaja gusenga nta bintu birebire so ico girero kamusteri kagufiya hanyuma tebana kamoya kalala salama yabagiye kurabasanga tugufiya twahetse
hasigaye amusiteri ndende, banzanira ndende. Banzaniye ndende ndayikubita irahera. Ibana avuga ati aho bigeze turatashe. Aho rero mu mutwe byamaze gutangura kuvangana. Bati kabayizi kalala salama. Ibana kumunota yani nakunde bana jewe rero nakanyuma mpeje cyane bagiye kuraba basanga na amusiteri ndende zahetse. Hasigaye ibiyeri. Pour la première fois umunsi wa mbere nanyoye amusiteri ngufi ndende hamwe n'ikiyeri. Ikintu nibuka uwo munsi, nibuka ndi mwitiro mama ariko arakoroka. Ibyo nadara. Unasikia gisi ba mama ni batari? Hari umukozi ariko iyo ndabyibuka mwitiro ndamubona. Ewana iyo yari bateme natangiye kunywa nk'abandi, ariko Imana yaramfashije imyaka nk'ibiri n'igice hafi 3 cansubira mu buntu bw'Imana ndasezera urwabo. So rero niho havuye terme ya come on abari sasa gogo n'umuntu yagize amateka maremare, umunyarwanda yabaye muri Congo, aba mu Burundi, professeur muri Congo mu Burundi, kwigisha histoire, géographie, français moya ya Paris. Ewana kwishura ka ewana muri kuri iwe nta muntu yashobora kwimvira gusiba. Uravyumva ko ingene yakunda abanyeshure, ingene yadukunda, nico gituma kuva ico gihe ushika n'uyu munsi twabaheba abavandimwe. Urumva so amateka yawe yewe nkuko ubivuze amateka yanje ni maremare, kwa kundi bambwiraga nigiye muri Congo, ariko tuva i Burundi tukaja kwiga muri Congo. Ndahigisha sinatevye muri Congo nza i Burundi. Burundi niho naje kwigisha, nigisha abantu imuyinga, naho nahigishije une année, mwaka umwe ndagaruka nza i Bujumbura, niho naza kuba professeur aho ngaho ku collège de l'avenue ko nabivuze mbere. Burya rero iyo uri umwarimu ari ukuntu ya quelques éléments y'abana wigisha ukora aba bana bafise uburere, bafise politesse, education, bona bakaba kandi intelligent. Okay, nabona Diamonde ari wa muntu uri un peu froid, ariko ukabona igihe tukoze examen ukabona avyishuye neza ku murongo. Nkibaza umuntu ko kwishuri atajavuga yari karakteri. Hari n'abandi ba bienvenue ukabona barakurikira ariko nagerageza kubegera mvuga ni abana iyo tuve ku ishuri ugasanga turi ahantu hamwe tunaganira, tukaja kureba na basket bakora entraînement, ibintu nk'ivyo. Bon, ikintu gikuru nibuka kandi nshimira umukozi w'Imana Diamonde hano, ni igihe habaye ibintu vy'amagume i Burundi, intambara itangira mu Bwiza, amanuka mu Buyenzi n'ibiki. Le lendemain bukeye bwaho mu gitondo yaraje vraiment initiative ye propre, araza arambwira ati prof ndagutavye ntugume ngaha ibintu bimeze nabi. Oyaje je ndaguma ngaha mu Buyenzi. Oya aranconvaincre, nanje mfata agasakoshi turaduga, uvuye mu Buyenzi uja kwijabe murabona. Nkibaza tugiye araza njana muri famille directement anjana iwabo. Ico nani signe y'urukundo, kandi mageze mbona les parents abavyeyi be banyakiriye neza, ati n'umwigisha iki tukagenda tukaja ku ishuri. Twagera ku ishuri relation y'ubushuti no ikaba coupe, nkafata ingwa yanje kuri tableau nkigisha umuntu ko atareagisa, mbona réaction yo gusubiza igihe twiga géographie na histoire. Ariko rero ukabona hari igihe apoza des petites questions mine de rien intelligente, nkavuga umuntu afite cerveau ikora neza. Ibyo rero nibyo
ça fait partie y'amakarite namukundiraga. Bon, nimugoroba ou bien pendant les week-ends igihe tuhuye ico gihe twari wenda tumaze kumubatiza muri kamoya wabonaga prima iyo bigeze gutarama nimugoroba arantu twakundaga kwijabe tukaja hariya amafaranga make twikopesha nditumwe bon bakatubwira ngo tucyano botsa amasosiso sosiso n'urusenda pilipili katuma kamoya kakamanuka kabiri kamoya kandi kakanye ibintu nk'ibyo birimo gasanga abantu tubayeho neza vraiment konsiza ubuzima hagera igihe bon nagombaga gusubira mu Rwanda gutaha mu Rwanda vraiment turatuzirana ibana gende b'amahoro vraiment tubatwumva Imana ibaje imbere si de suite nanje amubona arakiriye agakiza byanafashije cyane kuko nagize ibibazo muri foyer entre jewe n'umuntu mama w'abana tugerana ibibazo iba muri cyo gihe rero niho n'umuntu yirukankira ku musaraba Imana mbona kuboko kw'Imana vraiment nari ngiye gufungwa no muri gereza 1930 ariko rero kubera gusenga amasengesho ni meza cyane Imana irankiza ndakomeza ndibana si de suite mbona n'akazi muri caisse sociale du Rwanda ariyo RSSB hano mu Rwanda bo muri 2006 baraduhagarika akazi kaba kararangiye hari ibintu by'amachangement y'akazi bagaprefera abantu bazicyongeza cyane mva hariya muri caisse sociale ariko nkajya nkora ibiraka muri za statistique ibintu nk'ivyo primaire byose ariko sans pour autant oublier unakibuka ati abantu nasize hariya bienvenue Diamonde musho duhurenganga hano mu Rwanda bara makuru yabo ugasanga ni rwa rukundo wakundi no muri Bible birananditse bati Dieu est amour Imana n'urukundo kandi iyo abantu bakundanye ubona ari akantu ari nka comment je dirais ari nka ambiance kumvikana byiza ariko uzareba abantu babiri bashwana bagira ibiki ubona ari ibintu bitameze neza niyo mpamvu kumvikana kugeza n'ubu vraiment ndashima Imana mbere ya byose ngashimana na Diamond qu'on a duhuje vraiment cela montre le grand signe d'amour vraiment murakoze yes Imana ishimwe cyane Imana anyway biragoye kuvuga Olivier oh my god byinshi 15 ans 19 ans kwibohora bisobanura iki canke ndazi yuko ubizi kuko ndisiri yuko wabyize umwanya muremure wabitawe umwanya muremure kuba ariko baratwumviriza urakoze cyane ubundi kwibohora hibora wari uboshywe kubohwa rero kubohwa ni ibintu byinshi cyane bikubiyemo ibintu byinshi cyane kuba uboshywe udafite igihugu udafite aho winyagamburira mbese udafite ahantu icyo mbese utari libre uvuga ngo hari ikintu bita la liberté ne se mendie pas elle s'arrache nicyo kintu cyatumye umuntu afata iya mbere ajya kwibohora ntigusabiriza kuraharanirwa ntiwajya gusabiriza ngo mumbohore utabyibanje ujya gutera uburezi arabwibanza avuga ati ahangaha nzakura nitwa impunzi cyangwa nzakura ntafite igihugu cyangwa se abana azabyara bazavukire mu buhunzi nkanjye nicyo cyatumye dufata iya mbere tuvuga tuti kumwe n'Imana rero reka dufate iya mbere Imana nayo tujya imbere dutere intambwe Imana itujya imbere tubohora igihugu kubohora byari ukubohora ingoyi nyinshi ingoyi zari zitandukanye ingoyi zironda koko zironda turere zironda ruhu ni ibintu byinshi cyane kuko mu buhungiro hari abana bavutse ari abametisi yagera mu Rwanda ati ndi umunyarwanda
batura umunyarwanda usa gutyo kandi afite droit yo kuba umunyarwanda. Uwo mwana nawe akavuga ati noneho ese ko data wenda n'umukoroni yateye inda ari umukoroni, mama n'umunyarwandakazi, ubu nzitwa uwe na data simuzi. Ni nawe agafata iya mbere ati ngomba gushaka ubwoko, ngomba gushaka gakondo y'iwacu. Gakondo yabo yarazi n'iwabo wa nyina. Umva ni nayo mpamvu yatumye dufata iya mbere kugira ngo tubohore izo ngoyi zari zitugose, ko zari nyinshi cyane. Izo ngoyi zo kutagira akazi, kutagira iki, n'ingoyi nyinshi cyane. Iyo ritmu urayizi, ritmu ni hakabona chaka chaka cha urabyibuka n'umugara uyu bayita umugara. Umugara ubundi ni ni symbole y'intare, imishatsi y'intare, umugara w'intare ni cya kintu kiba intare y'ingabo bifite umugara. Aho hari muri za 80 na kangahe 86 hari ba Sentore bande Manzi watwigisha ari muhisi Jean Paul maître ba Jolie grande sœur we Alice ba Étoile bacu ba Étoile. Wow. So reka nta kundi turangirize ngaha, sinzi yuko ngogora bafite akajambo ka nyuma. Marcel nawe bon sawa murakoze. Ijambo rya nyuma nababwira ni uko gusa ari ugushima. Ndashimira Imana cyane, ndebye mu bintu nanyuzemwo, nkareba imyaka nagiye mbinyuramwo, nkareba n'iki gihe ngezemwo, tukagenda ndashimira Imana cyane, ndashimira Imana cyane kandi nkashimira kandi nawe kuba wabashije kuduhuza kandi gutya tukaganira twibukanye ibintu bya kera byatubayeho. Ndagushimira cyane, yego murakoze kabisa. Nanje sinobura kuvuga ijambo rya nyuma. Ndabashimiye mwese presence. Je nahise ko wenda nza kubonana na Bishop wenyene, ariko mbabonye byongeye indi ça augmenter ma joie, kwishima vraiment. Bon ikindi naco navuga bon nuko vraiment bon inuze uyu muco dufise w'urukundo nibizoherere ngaha. Il faut inculquer à nos enfants, abana bacu bakamenyana bakajya bakundana niki ivyo ni vya mbere cyane cyane vraiment. Bon n'igihe na Diamond arino azaja duha occasion rimwe na rimwe y'akantu ko guhura tugapartager la parole de Dieu, ce qui est très important. Parce que la parole de Dieu c'est la vérité, c'est le pain de vie. Voilà, ni ikintu cyiza cyane vraiment. Nibizaherere ngaha la prochaine fois Imana ishimwe kubona yaramugejeje ngaha mahoro, kandi nasubirayo asasubire mu yandi mahoro. Vraiment ni vyiza cyane. Hari nabwo abantu bagira ubwoba kubera kuvuga umuntu akagukorera ibibi, umuntu akagusuzugura, nawe akabona we ntacyo bikubwiye, kabona abantu bose urabakunda, urabubaha, urabitayeho, ntibabyumva. Mugabo ababyeyi bacu, abamama bacu babitwigishije kuva tukiri abana bato, barabitureresha gushikaho tugeze uyu munsi. So niyo mpamvu umwana muto nka Olivier Marcel bashobora guhaguruka ati tugomba gufata iya mbere, tugomba kujya gutabara. So nta kintu kuri twe byari bigoye, mugabo twarashobora kubitahura tukavuga ati yagiye, mugabo nibihe twarabana, mugabo tugashobora kubitahura. Hari nabo twaherekeza, ndibuka sinza kuvuga amazina ko tutari kumwe ngaha, abandi n'imbere ko bagenda bagiye iwabo aho bita i Buganda mu Kibitoki cya Rugombo, bagiye gusezera imiryango.
sinzopfa naribagiwe umunsi turicara baratwakira babaga impene kugira ngo basezere abana abavyeyi akavuga ati bakarekura abana kure ya liberté bari kuravuga kuko burya kubaho nta mwidegembyo ufise nta kintu kibaho naco so n'abandi bere arinzi kwaza nawe uyu munsi tubona anyway tuzora umunsi agenda mwerekeza n'abandi so I remember those pictures byari biryoshe kuko byari bigoye kuko avuga ati birashoboka yuko ushobora kubura umugenzi mugabo gatahura naho umuburoze umuburi ikirukuri ariko Imana ishimwe ko mwese twese Imana tugira ubuntu uyu munsi tukaba dukiriwe noneho ntitwibohora gusa mu mubiri ariko ubu twabohowe no mu buryo bw'umwuka no mu buryo bwa mpemu kuko naho twobohoka mu mubiri tutarabohoka muri mpemu haba hari ikintu kininiya kibuze mu bugingo bwacu rero ndashima Imana ko yaduhaye aka kanya. I'm proud of you guys, you know I love you, kandi ndashima Imana ko yaduhaye umwanya mwiza wo kubana kandi dufise imiryango. Icyo nsaba nuko Imana yoduha kuramba kugira ngo tubone abuzukuru n'abuzukuruza kandi tubandanye dukorere ibihugu byacu, dukorere bene wacu, naho muri aka karere kacu twama tugira ibibazo bitandukanye ariko tube solution, ntitube ibibazo ntitube ingorane ariko tube part of the solution. So nibaze ko no muri ubu buryo tuba duhuye gutya tukaganira ibyumviro byacu tugafashanya mu buryo butandukanye mu nzira imwe cyangwa iyindi ari amasolution tuba tugatanga. Rero thank you so much, ndabashimiye nshuti namwe bagenzi. Byari kuba byiza ko tumara umunsi wose tukagira ibiganiro byinshi. Ikindi giye kumureka izogera twicare na Olivier wenyene, twicare na Marcel wenyene, twicare na Gogo wenyene ku matopiki atandukanye ariko uyu munsi tugejeje ngaha. Turabashimiye abadukurikiye n'abazodukurikira. Imana ibaho umugisha. Murakoze. Yari Gisha TV.